kuhereza agamajingo ninyena nkuhamize turi omubwire bwakakuyeje kandi byingi biri kugenda mu meisho omwihanga ryitu erya Uganda abanya Uganda nebebuza noho barakwasengabo kwenda akumihanga ryabo kandi argiyongezeyo omumeisho kandi takajira hare munonga abesimbire ho munana babaze ko baratandikora amaguru wabo okurawuna ihanga Uganda ryona bari kuronda karuru border to border orwijarundi barashekuro bwonko n'abanya Uganda kwenda bakunde batware byonyine ebabagambera obwa hati turi kuza okugamba aha political season kandi nitukimanya oborgo mu cyaro oborgo ko mu nshozi oborgo mu miti oborgo mu matawuni echechi chenyine nikikwataho as Uganda decides omwaka 2025 obwa hati nkatayari West TV twakwate biri kwanguha nitutayisaho ogwe argabo omwe argabo abari omukakuyeje kandi abari kurekerera kwenda kuhindura nyenska yihanga owechitinisa Edwin Twinomugisha ikondere ergishaka municipality omuri Bushenyi kandi ogogu nawe ayesimbere ahantebe yobunyeshengero ari kwenda okujwekera abantu ba Bushenyi ishaka municipality bitu today ango yitu nitwenda kutandikira aha manifesto ezabo bonyina besimbere ahantebe yo wa president omwihanga area Uganda wena abireba ata eba kugambaho nibiza kuhindura amagara gabanya Uganda ninga bicaburamu kandi twongere tugambe asente zije zirataha omukintu cyaka kuyeje politics zihanga okuba commercialized ninga shi what we call commercialized politics bitebyo nataka bijiremu yakati umuhereze akagisha ayakure abanya Uganda bakumureba rutambe endangu izina tayari West TV tushekuro bwonko turatandikiraho nitwakira atayari West TV okitinisa Edwin Twinomugisha yabara munonga Ivan nyesiga munwana wanje kandi abarebi ba tayari TV mwena muncherize mbaramutye kandi bendeza rukundo nemba bazanya muhanga bitu ho izina ninye Edwin Twinomugisha ikondere rya Bushenyi shaka municipality cyo wakigamba je buzima twerekeriro ko bantu zo mukaruru ko kwesimba nko munyishengero wecweke cya Bushenyi shaka municipality ahabwe nsinganto okuboneza no futereze bintu kandi ubwo nwe Edwin Twinomugisha ikondere rya Bushenyi shaka municipality wabere munonga Edwin Twinomugisha ikondere rya Bushenyi ishaka municipality nitutandikira ahuramagurwa abo bonyine abesimbire turebire bari kuganiraho n'abanya Uganda bari kuboreka ebari kwenda kubakorera baheza okwasibwa office y'uwembezi bwihanga nka president hati nitutandikira abarye abanyabigomba abo iyo noreba ebagambira abanya Uganda biri mukashukari ninga bicaburamu ya webare munonga Ivan ati nyena ngo manyengu ihanga okubaho bigine kuba rino mwebembezi echo ne chikuru kana abanya Uganda bona nyena ngo cyo bakimanye kandi omu constitution ninga sengenderwaho yihanga ryiti Uganda itwe nkabanya Uganda no tuhebwe bushoborozi okutera karuru tukarondo mwebembezi ashemerire okwati ihanga ryetweri akaratambuza nga constitution yito ko kigamba okumare myaka 5 ndizo mbwenu hati mbaba bobizire batwegaranzuramo bahereze kutugambire bakwenda kutukorera kandi nyera kugambira ngo nyewe nkanye abo kananye ndiyo mwari yaba batezi bakaruru ninza kuba ninshaba ngo banterera karuru konka habwa president wihanga kandi nkanyo womunya Uganda arukumanya ngo nyino bushoborozi bwo futera karuru nkarondo mwebembeze wonkwenda hati nanye ninza kushita manswizme nswizme bahereze kutugambira tubiswizme kurunji tubitera mutoki turebe ngo haba abantu manana ababire nominated noho wakwasa kurgayo akebemberi ihangeri Ivan ntakatire toki munonga omu manifesto zaba abarumbira kwesimba abesimbere ahabwa mukuru wihanga nyena gutucumanya mwentebe ya mukuru wihanga nentebe nkuru munonga echo ni chukuru munonga cyo kumanya echa kabiri ejo ntebe yo bwa mukuru wihanga neyetago muntu of course omuntu yiza kazo mu system erukora nkaba hangagana kutugenzera ntureba nkaza Kenya nka Tanzania washanga mu system zinezikora hatu no shanga ngo mwebembezo mwareta ayine kugoberera ayine futama omu system ejo system ekamugaidinga ahabya yino kokora okutambuza ihanga tindiza kugira ngo Uganda twine systems konko mu Uganda oyihiramo kugira ngo noza kubana otamburira mu system ito ntubanza tufutera mutoki tureba ngwiwe arho na esimba habwa president bwihangeri oyine capacity
yo kwinfluencing ebintu bikakorwa omuntu waburizwa kufutera akaruru akaganyirwa mu system za government echo ni chikuru munonga eranyo ninchiragambira abanya-Uganda ngo hatu mutandike futera mutochi murenzi yamisho ganyu habina turenzi yamisho gitu habigombe birombere tabebembezi abakwendo bwa president tugateka hari yogwa kugira ngo nanda kutwebembera wenka we ebigambo bye nobuntu bwe nubukwatagana nubushuganisa itwitu abatezi bakaruru hine kibikuza kutwongeraho ahankurakorana yitu hine kibikuza kutwongeraho ahamfuna yitu hine kibikuza kutwongeraho ahakureba ngo Uganda nebe yatwena icyo ni kintu kikuru munonga Ivan yaranyonyera kugambira nti abanya-Uganda nyo kundaze futera akaruru kanje no futera president wunda abensimire futera one twaza manifesto bajuririzingira yesterday abanya-Uganda Twinomugisha twafuna manifesto twahurikiriza manifesto z'abantu bona mpurire manifesto ya president Museveni nahurira manifesto ya Wechitinisa Robert Chaguranyi nahurira manifesto ya Wechitinisa Jeno Muntu Mugisha nahurira manifesto ya Wechitinisa Munyagwa Muhammad Munyagwa kandi nagaraka nahurira nane yakasibahante. In fact, we are still following all of them. Konkanyo nkanye kumpereze kurra manifestos rekantandike no Wechitinisa General His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nageza ho kwa 10 interza Uganda herjire origeno rutambuyire turiyo myaka nkaga no musobo turi kutambura mu Uganda erufutanaho kacena Uganda yaberi y'abazungu abiro bamazara mpaha ebakozere ebirungi nebi nyewe ni w'abanya-Uganda twine kuba tubitera mutochi tukabimanya then kuyiha obutegeke bw'abazungu aba president bona bajiro buri president akayizana contribution ye nyiranda abanya-Uganda bamanya contribution yo mwebembezi wihanga nebe yine side zibiri ine side yebyo ebiyambira abanya-Uganda kurgo mu mbereje ibaye bari mukuzo mu mbere ndizo ine side yabiriya ibyo kugira ngo ngaha wade oboyisire kukore birungi ninge biwaturaganise bitanere nebyo kozere hatabo ba president bona tubarebero konka mwe nyo barebe nyuma bintararebere tinda bagambe reka ngamba har president Museveni owundebere kandi kageza ko mukomparinga na Uganda inashomereho Uganda ibatuganireho na Ugandero nyena ngo Ivan munwana wanje wicirize ngo nyewe niwe ntwiciriza ngo Uganda yitu rumwe rizoba te kushana na Uganda iri yenyuma Uganda yenyuma eiba yabashiza abagendiro mukishaka kurwanarira netana ho kacena Uganda eriho konka ico chihiro bizibu bya Uganda nico kurebera ntugmantu zo mu karuru nico kurebera at some point twatwina ba candidates babiri twagera bashatu twagera bana hateri izo batwina abantu 8 abo kwene entebe yo bwa president wihangeri eco cyo ngane kikwereka ngwero government ya NRM ine birunje byakozere konka kandi hari binde byetakicirize ebyetakakozereje emwene birjero manifesto yenyuma ho ngo manifesto yenyuma mukagamba ki kumwizere gitamu yona mukozereki abantu nibichirzangana ngo mukozireje mwasavinga kandi bagumize mbatambure nimwe ningana bahakana nebyo so reka ntandikana kimwe murebere si muninga tugete slogan ya government ya NRM yeresere bakweta protecting the gains nyoti ufitana munonga nayo because to be sincere Uganda in achievements but then does that one mean ngu ebizibu bya Uganda byona biro solved to mazire? That is not very true. Tuchino ho pateri ndizo etwichirizana mu ngu Uganda ire binte byetakaterereze enguto zichirimbi. Shall we protect the gains of the poor roads? Echo chiryampa twina kwichirizangana ngo haroho ebinde nkamarwaru mbendo ni ndeba omusigazi omunyamahurire David Mwesigwa mwareba yimuka yabuze kibuzo nyowa ekinfutekateka ngo nyonandi ko mwebembezi wihangeri izoba tindu kwirukanga kora bunde prime minister kozere prime minister Wechitinisa Munonga nabanja okurga yakagira tato uri agenda kore statement kana etisi zihanga ahabwa statement ahabwe kibuze kiyaburuze president Museveni. That's a mistake. In fact twinafutanika kumanya ngo when Wechitinisa nabanja ari kuza kuzo mwirwaro ahabwa systems za Uganda no kutuchira tware ibintu byitu hatara bamubandizeyo eco ine kubaza akacimanya bakatera tereza hana hariya kugira ngo kwarize ashangeyo kishane kindi mbwena ine kubanza nkomwe bembezi Wechitinisa hari harevejo oyine kubano banzo kacencura ukamanyo twershi
kubagarya amazima obundi ababinshangireho nibabashanga sangiro because that one well echo tugambira hari umukono konka arho areas ezindi ariyo areas ezindi and of course nyoti nyina buzibona president Museveni na government yitweje konka twine kumanya ngo hatezo gaps nazo ziriyo aho nho nanyenzere tutanishire twetegereze okumanya ngo well however much there are some achievements that the government of Uganda has achieved has obtained for Ugandans konka tuchino ho gaps ezitwine kwa tutereza kashati hatu wagamba ngo we are protecting the gains and indeed I agree cause what about corruption are having them twine kurwana sampaka to the smallest dots and indeed ebebyo nibiza kuyizaho twaheza kutaho cyo bakweta functionalization of the systems operational systems very operational nzikora kandi nizine opportunity yo kwikahansi wagira ngo omunyamahurire ya to reportingira KSG habeho system yo kurondora echo obutasisa government yitu na president Museveni birunje byakozire habeho system yo kurondora kareba kikarga nkahi kandi cyakandi kuyakwa reportingira about umukono kwakuba haru haganaga rushenyi arhaganaga ryo mbicweke bindi. So how do we come to exhaust all these Ugandan problems? Echo nicho chinkorera nkekintu chikuru munonga mbene kamfutera hotochi mbene impuricheriza munwanu wanje kandi Geno Grigore mugisha muntu ogwo mushaho murwane hadi nyonye nanti nchibagambere kanyera kuchugambira Ivan Elizoba nkwe haroho omwebembezi murunje w'Uganda yaragizire aha level ze bitu aha twira na yebembera ne Geno mugisha muntu ekiri nkigamata kuchuruma ruma munyo supporting government ya president Museveni kumaro bwire buringo konka mugisha Geno mugisha muntu no muntu otakabasagurusya misho na munonga abigenderire na nenjero eyo kurananda ngu atebekanise mu Uganda age eranyowe at some point nkateka amazuna ashaba ndikogira ngo haro hengere e government yakwasa kwatagana muna na Geno mugisha bakamureta on board bakagira ngo maybe chabasika tugira ngo twakumuhereza sector yihangeri arukwatemu nyo president Museveni mu supporting achikuma akindi konkanyera kuchugambira ngo Geno mugisha muntu no mwebembezo w'Uganda ine futanka kuteka amazu ekashaba obutarumisinga obutaruruzinga. At least we should have a time when we can feel his impact in the active systems of this country. So mbere ndeba yagamba kintu cha corruption wagambire corruption we should really be able to deal with corruption to the 0 point. Ahaba kuba nyena ngumukimanye kandi abantu bona bakimanye ngwana otera atochi mu manifesto z'abarombe simbaho orukuranzi habirunji ebakutugambira gukora ntwa twine kumanya okuba kwenda kudiringana nebyebi ebitwire bitufukire kindi kintu hata ebizubu ya Uganda ombere very serious kandi bigerezeho kurwanisa government ya president Museveni nekizubu cha corruption azeje corruption nora hadiyo corruption erinka pimpo hatu wagira akahere kakakuza aha mubiri gwawe current robuhera bwebere burkari akahera akagendo ka treating with a lot of seriousness wachere bamwana wanje hata kahera ko kweza kareka waka treating urukujo tukashitana kahera ni nzagubani nkacwa kagende koko batarike yafura kahera kana karuga mukansa. And that's how corruption has expanded in our country. Ngunoza kushanga ka corruption akarhon ka cropping hariya but because you think this is okay nko kahere kare kana ningambira this is no it's okay hata akagyari ya sentence amumure cyogwa jende ko nkakasta yarya honche. Then at the end of it all omanyangu ogogu it's character. I mean oguno omuze gurono gukura hata omuze kukweza kura banyayugara barono bandeba washanga corruption bumuntu harevo yawe hari hanzo rono giterera mizi no gihereza mizi ninke kimuri kironje kura kwa kweza kura neguruka mukansa kandi kansa yahereze kwate kaza acute stage ne kurya ne kwita. So nyowe ninchirana na enkora ya Geno mugisha muntu nko kwarigera yakagamba akagera nguwe bemwe byakwenda futandikiraho no kurwanisa corruption nitwetago mwebembeze nko ntwetago mwebembeza ina misho gukora anzi yakurwanisa corruption to 0 point. Sio biro shanga muturiyo mu Uganda iburu munya Uganda kwesimisizamo atari kugira ngo bakwata senteze nyoni inteka president Museveni no mwebembeze murungi kandi Uganda wefunere konka system na nabanta bamwetorire kwaro hatakabiro kugira ngo turwane tugire mu hati ekibine kibi ekirungi then we are going nowhere wachire becho then
ko ufitera mutoki abo katendo Victor nza kugambira nyowe ikintu ufiteka teka ngo nicibasa futambu zihanga abwanje nyo tinshara muntu wena konka nyonkanya niza futera karuru nanye nko mutezi wa karuru nyera utoranzi omu manifesto yabanwana bita banupu mbendo mpurikirize je owekitinisa Robert Chaguranye akandi hoye ati nyo kwambagamba abebembezi bitwaba njezaho kugira ngo no tokwetaga kugira tinza kwagirogu ni kwagiroria ni nkore kogu ni nkore koria konke bibaroho nabagamba hi namakura goroho no byihamu hatwa agire munonga hakintu cyo chemermo emermo job opportunities for all taruho munya Uganda wena inamagezi garukoraje ariko basa kurwanisa omuntu wagira ati ndibona nyana ntekaho orugogo rw'abanya Uganda funemermo aho kani mabona na yakwa president Museveni hate cyakurwana kurango yikaho no kugira ngo buri bara munya Uganda abayi no murmo abayi ne byakora birukongera entaske ye wajire becho abantu binji bendo ho ni ndebe kibire mu rubusoga yesterday oro rukungano rworebero karebe minyeto kareba abana binji barone birukangana bagwa kube those people tbinemermo reka ngambira abantu abasigira mu offices zabo konka abantu abakurana batekateka ngo maybe there is something not done right namunongo mu kugira ngo abantu bafunemermo hatobwo nwarwize kurwana niwe nanye Ivan okoreba ngo Uganda rukuzaho ya leta emermo boro munya Uganda yafuna umurmo no gwatino umurmo yabayine cyarukora ekiri kumutayiza sente ezikumuyamba okureberera ekaye nabantu be wakirebe kintu ekyo so nyoni ntekateka ngo kwakubaho enkora yone government and in fact this is a very good time nti no byakwera government ryo mbwebembezi no bakabari yabo kwendo bwebembezi otakajiro toriya nkamwanga kare tinyire kumuhurikiriza mureke tuhurikirize nyoni nyishuka bakamba tugambira ngo omushoro go mutwe obwabe gurya mpaha abantu barukwirukanzi abantu barukwenda kubakwatira emishoro no kubakwata no kubatombe home obwiro bwe nimporangu nchigambwa ngo I mean owekitin sakano kiza besije kwizera kuyagambira abanya Uganda to mushoro bwe nitekwa gurwana sankaguyo nintekateka na president Museveni kuyashitamira na system ye bagira ngo well ogo mushoro gube ngutwariza kuba abantu leka tugubi o hariya tuguhotore hanuya njo kurebera hata abantu barombarra ngo hakutwiyaho guriya wareta ogwe bintu it's because government yone itaga sente zirize gumzabone zitambuze emirimo yayo konkiwe nanya munya Uganda hatwine kubantu rwana kugira ngo haroho oburugo bwemerejo nemishorejo omushoro gwagma gurya hasukari oyine byo rukora ebirukwereza sente ezirize kuyamba kugira ngo nabakwabira omushoro wagma yine sente zo gura sukarejo ningano zaftana kakuroti sukari yabakara sukari yatemba rero sukari final jirjiro hochuma twine kubane twicerzana ngo twine kugira system erarete job opportunities bona munya Uganda kafuna mirimo bona Uganda kafuna sente ezirize kumwiho mu mbera eituru muhati tukazo mu mbere ndijo yera kugambira ngo ntira mutoki mempurikirize munwana wanje munyagwa in fact kumbe ni ndeba barku analyzing is on one of the TVs barku analyzing manifesto ye abantu binji barufite matekateka ngumunyagwa is a comedian batekateka maybe he's not a serious person but in fact I was very happy with his response nawe yababuza byatu bantu mwe mwana mujyango nyo ndintyo imuntu mwena ngumbenta atkora no mweta joker no mweta comedian you know nango abata because he is who he is now wachire becho konka wamuhurikiriza je is also a very smart gentleman in fact nyo mukunzireho engere ya izire ombanye Uganda and na lechibina cyenko kukurana jangu bon ba common man's party Ivan nyanato yetegereze ngo okwitkuruganya we niwe abantu omu Uganda omu abokusingo bwinji kana batezi bakaruru tubar abantu ba high class era abantu abaromba underestimating munyagwa nimbatina you don't need to underestimate that gentleman because he's telling you that he's coming to relate with the local man, with the poor person in Uganda. Khashat kwa kushara abantu abarukubibona bakushana nawe ngo nkoko kwayeta tinkumanya ko kwarana barukubi because harukushanga no joti otinyon nyera ku relatinga nabarukubi yotarukubi but in case he is kuyakuriratinga nogo muntu wena omunya Uganda arukura na jati nyondi kubi entase yite rukubi ahayitkurara na habi emhari tambara mone mibi emirimo yitukora hone mibi amarwaro gitu mabi amizin mabi ebyentase yana bibi
abantu abo abanya-Uganda ko bakwegita bakagira ngo hatereka twemererana na ogogwa kugira ngo turukubi. Where can this Uganda, na reka hi politics ya Uganda. So you cannot take him for granted because kumenjerezo kumuhurikiriza hinkutana ho kace na manifesto ye inahagambire ngo we yakwenzira ngo ayihemu abaninge Kiswahili dena lete French, which is idea okureta French. It's not a bad idea. To me, it's not a bad idea. Why not? Ahabako twine very many Ugandans abarhomba korra omur France. Abar korra mahanga go gambur French. Twine very many Ugandans abakureta kandi sente kwa kuza kuri abazikora bazotora hano yo mu Uganda. Abar France, abar Belgium, abar yo mahanga go barhomba korra yo sente. Recently I was in Germany. Nafunumugisha kuzaho omukoroma in France. Konkanya nakugambira ngo kokikayo kuriya oteganisi bwahabwo rurumi. Kandi indeed it is true. Aba France abinji kuriya kokikayo oruzungu tubarwineje. Bono bagamba France arwabo. Which is a good idea. Okureta abanya-Uganda bagamba, basho muri China, basho muri France, konka, does that one really have something to do with stopping Kiswahili from our country? Hata wonyone nyine ngobuzibu. Ahabo kitakureka French kiza, Kiswahili kiza, because kokuza Congo watagambira France nozagamba Kiswahili. Kokugira ngo waza Tanzania, you will speak Kiswahili. Kokugira ngo I was in Germany, some of the places nabugine nkashanga abazungu barugamba Kiswahili n'abazungu kongana bagamba Kiswahili. So to me nyoni ntekateka ngo his idea okureta endmezin hanuya, it's a good thing. Abo kandi kizakwa ni opening hateri izoba wabo ryo mu Uganda urusho muri Germany, no way in big opportunities kugenda kaza kugamba or German rwawe ubundo kafuna umurimo muri Germany. So nyoni ntekateka ngo okufuna endumeze zindi tukazega tukazigamba kandi ubundi tukagera tukazifuna opportunities. It's good for Ugandans, but then stopping even what we have, I have some reservations perhaps on that. But of course agambira na kintu cha democracy. You see nyena ngo abanya-Uganda bagire kibamanya mwana wanje Ivan ngo democracy terukoma mufutera karuru konka. Democracy eyinkwitegereza netera ho rutambo rundi ekwata ahakwikirizangana ningo kurzangana listening okurzangana n'aba bantu abatakwikizana niwe at some point. Ejon democracy netana nerga hari echo eza omukugira ngo the services, equal distribution of services, the equity ejo niyo democracy tugamba kugira ngo umuntu watakwikirizana nawe idea mwe ningi ibiri no wasa kumuhereza kiro kamuhurikizo kahure byarugamba ito muri nyankore twine cyo kugira ngo mushiza tugando mukano kamutayiwe okugira ngo tinwe myaka yawe Ivan, you seem to be a very young man, but okugira ngo tinwa we myaka yawe tichikunze biro kurikirize byo kutekateka because kunkurikiriza ndanzya akona yanje yo bwongo bwanje obumbire ntakigwire ofutekateka in that line. And that's what politics and democracy should be in our country. Kugira ngo tusyobwire tube twine umwebembezi arukwikiriza abatakwikirizana nawe kugira ngo arukutana ni wabyo gamba kuwa kumuhurikiriza. And actually I credit President Museveni of FreeToAir bere cyahereze kora yagira ati no the DP bichizana and the opposition number 1 and then that is to me a junior politics kugeza kurwana kurugamo ahabo kuba okugira ngo ryo mu opposition tuchikumanyisa ngo remwe kurikiriza oriya ariyo mu government hati nyewe namwene chamao because I was looking at it in a transition manner kwa turhon nitwetebekanisiza okureba bwebembezo bundi wotwiro oryo mu opposition nondango ofuna mwebembezo ndijo nondango rebe habaho kuhinduka ko bwebembezi, then you should appreciate mahozi idea okugira ngo ya crossing ya no think crossing ngira ngo mende DP konka working with these people to put things right. Nje kurebera hati yitwa abakwamba berebera ko nyuma nduguma tutegerize ebigambo byawe byinje bwabeno ogambera side area ngo oryo mu opposition. Can you actually actualize some of the principles as wabo yine? Can you bring something new on board tukagira ngo no look hato oryo mu constitution bakuhire ministry, can you put things and we see things being done in a slightly different manner?
hato bwo bwebembezo twena nguturebe. And that is what democracy calls for. So mwana wanje nyera kugambira ngo kontira mutochi nyonkanye kandi nza kongera kwecumintereza nyoni ntekateka ngo Ugandeji tekabire kuzoma mikono egwire kandi mikono egwire tinkumanyisa ngo hariho umuntu agwire nyoni ntekateka ngo this is the time obutwine kukoresa president Museveni no manya nyonki ikondere ito tuzabantu koresa kando twine kando aza wasimbo wana wale bikondere I mean wakwata kando twawa turyampa ha turukwenda karro nabanyine kando emwero hakarro hatwena ntwiyaho buri muntu nayizana ihakando yanje no leta kando yawo niyo no yakarro buri umwana ihakarro twena tunge chererezi nyoni ntekateka ngo abanya Uganda ntwetaga president Museveni for these 5 years nuko niyo ntekateka yanje ngo Uganda needs president Museveni for these 5 years and nyanate chizon record president Museveni as Uganda nezo tumwetaga for these 5 years fundamentally why ahabokuba wabana wotebekana sa transition it shouldn't be just him koko korebenzura ejenzura iwa wori nkampo karenzura yagweta banze na korarka it's a bad echo nekintu kimunonga tokagira ngo no tebekana sa transition ngo then nchakare warge thati nchakare thati bantumwe erizo banye president wihangere there must be a flow of events. President Museveni wenkana achimanya nyoni ntekateka think afana ga opportunity yo kuganira na one on one. If I got it today I would perhaps tell him the same words. Konkani nchimanya ngo President Museveni na achimanya ngo hariho bwiro bwarize kwika okashanga atari mu Ugandeji kandi yo Uganda neza kubero na hako bariho Uganda na hako apana. You see, you people we need to agree that there are biological changes. There are biological changes. President Museveni had a myaka chanana no garka higuru and I know or turgambo turonto mukora horgambo. He knows where do people who grow old go. Nabahendera bajire nkai. They go back home. Perfect. So President Museveni nachimanya ngo bira nubuza kwika and he has to go back home. Konka ataka jire omuka aine kusiga nchoko rebera rona gambira atam protecting the gains and you don't take that one for granted. Chobor munya Uganda rona chitwara mukechintu chiche then takumanya politics ya Uganda mpa because he's protecting the gains aruhagumza techina kwasere china akosere tinize kushishiriza kugwa bugwa kityo. So nyera kugambira mwana wanje ngo twetaga President Museveni abwe nshonga nkibiri ningisha te kubanza nakabiriti niyo kando ne kando area hatu yo no kando erhone yaka netwetaga kwiza tukiya hakarura haruwe and in fact twire turyo mu twire haro opposition mu Uganda ku marubwire buringwa konko egitam yemyaka 5 umuntu we arikwenda obwebembezi bwihangeri kwara yetegereza kareba President Museveni ko atwire natwaze bintu wa President Museveni wonko umuntu akabaga mubi nyocho nyera kucugambira kuri jirame rebere yanje the man has never been bad at all. Kwiyaho no kugira ngo obuziba y'ikwiza bukaba no facilitating a system azikwiza zikareta some things bitakora. So we need President Museveni nkakando ero hakarro okumuya hakarro twena tukaka. That's one. Number 2, we need President Museveni okumukoresa as the source nyowe nkaba nimpurikiza hariho umuntu omwe akanagira ati at President Museveni tugira no bwarwa yafira tachuruho batamuzika bamutware nko museum bamushitamise nkaho abantu mwe tugende tugire twamushomeraho because he's extremely intelligent and he knows the history. He knows Uganda hirigire eyika na hekuza we naranziyo cyo kurebera abantu bijamba kujya mu President Museveni abasa kwashitame nkampaha imamuyiza kumugambira mu ba ministers muyiza kugire mwamushoborera konka hariho na ombi murona mugamba ahurikirize ko nkarukuranzi ha Uganda imyaka 50 misho you know tega mu myaka 50 President Museveni nakubaruho perhaps nyoranye niwe tukamanya bandi tukwatorho. So echo no kugira ngu is an encyclopedia of Uganda's politics kandi hata utokasa kumutwara for granted. We need him ntwetaga kumwegeraho ntwetaga kumanya and in fact hata nawe ainafutana kumanya ati yes ihanganda tambuize kandi abanya Uganda bari banyesigana ryo haterekana nyantanke kureba kuna kubasa kuba yaranyo nandi President Museveni twaiza kumhakaruruke myaka 5 ningmani isyo bwire nimara nko myeze 2 ntari mu Uganda emyeze 2 nisigana agira nti Ivan nakusigira package gikoreje yes Ivan utagira ubwoba buri enyuma yitwa etukurwa ko enyuma yitwe turi
tukateka ngo abantu aba technical the technical know how people abine handling things hata Ivan bakwase media ajya ati nyona kusigira ministry ya ICT and national guidance hati wachora akore this is the system these are the guidelines this is how it should run tane chirampa habakuba you see there must be that single time omuntu bwayine kore kintu kikabo even creation that's how it was nabagira itwabi yichereza ntugira ngo hakaba hekigambo the creation started with the word and now Edwin Twinomugisha kwesimba bushenyisha kama municipality started with an idea. You get the point? There must be that one single time. Atu President 7 twakumwesiga tumuhereze emyaka 5 age. Nyona ni kweninjira ntatanike kutebekanisa okwarize kwa na delegating. Ajire myeze 2 ajateje myeze 2 ninza kubandi Sweden. Ninko antari mu Uganda. Ninga nangwa twaza hari because he has made his own things. Azeru wachutura emyeze 2. Emyeze 2 azeru wachutura arakuhereza ibakweta technical guidance. Ajat hati owechitinisa General MK nyona akore kampa aba no tamuzanka president mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami Muhame bashejama Muhame bishi muhame no naza kunyo twizo ti muhame naza kutema kitocho ti muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonkabe ine ansa yebizibu byawe byona tungo buhereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruske Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch Nihagira abashubuzi nihagira abarisa nihagira abahinji wanonda kudabiriza enju abana baza kugaruka hisho AZAM Entertainment yakuretera Ray G Live in Concert 2025 aharikacheka stadium Mbarara kibanza cyo kwikubina kumwe 2025 umwana wumuka agororiraka turukugashura no kunywa izoberyo necero no kutere ngoma tukasega hotu n'uwatwonka ija twote burenguru kwa herugire ahweri na hwerukuza mpaka busesere Okutamu ni mitware 2 VIP ni mitware 5 Gold table ni milioni 1 Platinum table ni milioni 2 zonka Ray G Live in Kosa Ibyo byona bishagikirwe tayari West irakaryitu Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 kuyanazarwa Sara kabareba ngo Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo oburwairo buri kwita bahito mushija gwensiri ukagumanirwa mu maramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukakuryo mushija gwensiri bahitwa bamujanjabire Daniel yakira bahitu Sara wakaguma ino kwerarikirira kwinji omushaho akamugambira amubazwa kusireka omushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija
Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina amezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18. Mr. Vaxa nahwera kurinda obutakwatwa mushija gwensiri buri kutayayirirwa ro Daniel na German menji buri doze ne hamani go kurinda obutakwatwa mushija gwensiri obwa hati Daniel ayina magara marungi hamwe na mani okusima kuzaha mubazi go mushija gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi okusiri ko kwa burijo hamwe no mubazi go mushija ibirinda abana baitu tayayirirwa rero kuri heheri zoba wenda kumanye bikukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not munana not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Watan kaftina manya ebintu bifite ntuzam kwa heza gira tatu manya ati nabanja Western right honorable nabanja nakusigaho niyo prime minister, you are in full control. Wachire becho kwa heza gira mwa atananka niyo vice president hata abantu abahereze gap sezo zo kubanza bakagire bakora atakubi influencinga. There we shall be preparing for a transition. Niyo transition in honi nkugambera tukugira muntu za kwemera rampaho, and don't expect that we shall have a new president of Uganda just just like that. Muntu wazo mukaruru mukuturarge mutukugira ngo we have a new president. Ico tukuza kubaho hanyo nanye think tuchendeza ngo tubene uko cyaba kityo niye nangu tugere a smart flow of events. President Museveni tutebekana se tugira ngo hati ecece kucara ko ndabe ubiro bonde ntarho ebintu bitambuyire bita kwara aho toka ya assessing kwara heza twa assessinga tugira ngo kare, and finally deka nani uwenka waiza kuzara you don't know whether utima akore wazire toka zire rangana za kuhereza abana ko kuhereza ko kaza tukuzahara waiza tukuzahara obwiro bwo kwiza kwicereza mu mutabano wawe nyonyi nabozo babiri ategesa kungwa nini ntambara nabo ndane bena bavuge motoka bavuge nanye konka hariho bwiro ubuniza kwika nkabicereza ngo bavuge konka ntubanza tambure ni mugamana ntatu wano uvuga no kore kineki teje motoka wajireba kuntashara mu ntampa yaneze kututemera twantufa wachire becho hatu turaheze njire munti mujene tukari hati zo shitamampa okay tandika engine atandike engine tutandike tuvuge tuyikomisha mujene tejo nenshobi boyemerere bo parking ejo wakore enshobi kari hati simbura enshobi kore wajetegereza. That's how they prepare for a transition. Turi na Twinomugisha Edwin ikondere erya ishaka municipality omuri Bushenyi umwari yababerekerize okurunda entebe y'obunyishengero umucyange cyo cyonyine ekinagambaho turi kushakura bwonko aha manifestos ezabo abesimbere aba president bwihanga munana abasize kuba nebatandikora amaguru rwabo izoba eryanyumwazo bimwari yabe yagambaho some of the catchlines ezankwato mu babiro okuruga omu manifesto ya M7 no kushanga ebigambe bitibiri byanje ne bya Edwin Twinomugisha ari kugamba Museveni ari kugamba protecting the gains nka manifesto yeye omutwe mukuru ogwa manifesto abwenchi atari kugamba aha corruption ejire nerihanga nka kokoro yagamba ari Mubaraka Munyagwa omugate gwa bata ogogu president general wa Common Man's Party ari kugamba twena turiyaro sania and people are taking him for granted bari kumureba nk'ikintu cyemizano nkecho muzano, but it is true umushija nkuku yagamba nkuku yashobora Honorable Mubaraka Munyagwa is a serious gentleman who ari kwetenga ngu na wabanya Uganda bamurebere omukishani ecyayijire nabwo reka kandi they take it that way nebintu bingi munonge byashobora kandi tyagumza muntu gendo misho turi kugamba nshunga nkezo eziri kwata ariwe omunya Uganda ari kureba Tayari West TV ninkwisia Ivan Nyesigani go mazina ganje kandi turi kuhereza kuruga omurembo rukuru Kampala Uganda mbwenu Edwin Twinomugisha ebye bitwa biteka hanga hariya ni nyenda tugambe ahanshunga eya sente ezizeniza politics omworo achabasa okwesimba omwihangomu ninga okwesimba abanya Uganda bakorekira bagiga
babase kubana batwara ihanga umumisho nebagamba umworo tashemereye kuba nayo y'Ekyenyanja yaba atine sente ezo kwakira Ekyenyanja omunyanja ninga nguto kubasa kwemanyizo mubumba utine rutoki so umworo yahungira nkahi kandi abagiga ekinteki nabo bashimye kubana bakitwaza bata tugambira wabara munonga Ivan hati echiniza nafutana kananye ndukubuza hati kamera nye nabo munyamahurire hati ni ubu mugenyi wanje rizoba omworo omu Uganda Ivan Noah omworo nubwo muntu atari kwebasa omworo atari kwebasa omu bintu nkebyetengo byeye yes nyowe nicho ekinakwasa kushobora kintu cyo mworo wabare munonga Ivan hati wakigaruka mukurunje munonga kandi ekinawa kubirana ntegate hamwe no kongeraho no kugira ngo omundeba y'abanya Uganda okuba kureba ibintu byabo hati omworo bamwetanye we na niwe abatine sente nyingi perfect nicho natekereza ogambe hata abantu abanya Uganda kandi actually nanabanya Uganda bo kudefining omworo nkomworo nabona boro. And that is where the problem is. You find that the people who are poor are still defining other people as poor. And therefore echo cyaba kiri kityo nikibana kikwereka ngo tugenderire gehe nayo munsi Ivan tugenderire gehe nayo munsi ebero biza kutwara mu gehe nayo munsi no kugira ngo aboro babuzire kwa yicerezamo bakesima bakamanya ngo ejembere yibarumu tarho muntu wena rize kubiho mbogoro ohire mbobo nka kweyicerezamo okweyiho mumbere yo bworo tima kwero yetegereza kintu echo so hati akaruru okuza musente nyonyera kwijuka je omyaka ya President Museveni ahereze kwija tutandikire kuzo mu karuru 2001 tutandikire kuzo mu karuru aho 2006 sente zo mu karuru omu Uganda zikaba zitari inkeri ijoba Mbereze kubuza abantu bitu babanyabushenye ndiko bagira nti bantu mwe ona mazimo muntu izana ndakwesimba bwa member wa parliament yateye ko mu karuru billioni 5 arahanga wanje tinkumanya umuntu ariho naturebe yiwe akora no manya billioni 5 ekikumanyisa abuka woyine miliyoni 1 nerye mitwari igana woyine miliyoni 1 no yine mitwari igana ye sente konko woyine billioni 1 tinkumanya bane mitwari engaye oramanya sente ezibire ziri mu karuru ka primary za NRM zistakazokaga yes hate echo nyonyera kugambira ngo aho nko kwigiza nkafunira mu buzibu na abebembezi bitu ahabwenci bikirize kintu ekikubaho ahabwenci bikirize kugira ngo to experiencing this commercialization in politics ahabwenci ni getting no kugira kandi ekinyana nti menche yeze abanya Uganda tuchumanyeri izoba ekiresere sente za yiyonjiro mu karuru no kugira ngo tukaremwa kuchwa ombazi gwa corruption. We did not treat the people with seriousness. Akahere tuturakahire mubazi tukakazanzaba nanamana gitu munonga minji ahabo kuba owanzo yabuze ngo gariho na leta billioni 5 kuzito mu karuru ezo sente wazihire ngai. Is the government aware of the source of that 5 billion and more and plus? Kandi kwa otakuzifaho abakwa cyakwe kirikiriya Ivan ndakwesimba bwa member wa parliament wanyu norgankai Bunyangabo district oronda za kwesimba Bunyangabo district omukarura ko rukuza kwesimba oyine sente yes koro ine sente oyine sente zingezo kuza koresa hati yorke ejo tinyine billioni 5 then tukubuze billioni 5 ezo ozihire nkai myaka yawo ozihire nkai ati yoroni barabironi nyesimba rabo oshanga ngo muntu ezo sente nezirgankai then ocheza ku justifying a source of the funds hati bagira ngo okay tushangira ngo sente ziziriyo muhanda murunji iroko gende oyesimbe ningargayo tukwicirezangana niwe. Some politicians say warashanga nke cyanga kiri mu ka business community in interest in a certain politician bekwatane se bamuteke mu sente ati wamubuza ngo ezo sente za rugankai arakugamba ngo akabondo kabagigo mu iko kantire mu kana debi Ivan matwine kubirwanisa ahabo kuba nyongezere ni improvement capital mwera mwe I will not mention some places oshanga ngo arumwa bagiga bari interested umutware umkwatitaka oshanga ngo haro akatare nko witari akatare mbaketa kabagarame nakatare kempunu abantu batwire mbarira hempunu yabo oshanga ngo haro mugiga ari interested
omukwata katarako akakegaruza hate cyayine kukora ayine kwata center ziteko mwebembeze nanka kwareze kuzayo kibanguhire okwate kintu echo wakirebe echo nyera kugambira ngo iyo Uganda ro nandebera izoba twabategisire kurwanisa such kind of politics obwirana buza kwikaba katwera turon tuzara hangana za kutuyamba twereza abana n'abana bitu nabo bize bazare nduza kugira abizukuru nebizukuriza konka want to tell you they will not find Uganda the way it is today, and that is where my pain is. Mbanya nanti ngarike mwa kigambo cy'esente hato omworo afe kandi cyakandi omworo otweto mwore rizoba kana ryo mutezi wakaruru. In fact beni challenging abantu bajya ati mucumanya ngo emironde myinji abo futera karuru abo kusiba mushana baterwa mushana futera karuru naba mukweta boro oriyo mukweta ko omworo nuwari kusiba nazi natabantu mwe baheza kumuhereze nkumze yibiri azana nkumi ibiri ayebwa kumanya ngo ago wakwe nkumi ibiri yiza kufutera bushu naza kuhereze nkumi ibiri ezeri izobe zora rya kahunga bati nyencha kare to ine sente za kahunga kanyencha kare. So nyena ngo abanya Uganda mishe tugihe aha sente zibaho nibaturetera mubene mu manyangu sente ezo ahabo kanyo tindize kuzibara abanya Uganda kwata sente ezo buri bara muntu nanda sente. That is where the problem is. Hate just awaza TV nkeje tayaro kaje tubantumwe abanya Uganda mutagara kwata sente nabaza kurigisa namabare because they are all ready to receive that money. Ati iwe Edwin uri kuzo mukaruru iwa kabura ko tine mpiha umunya Uganda noza kumukonvince ngota because even yesterday biri ningamba ho na electoral commission spokesperson Julius Muchunguzi ari kungamba bimwabera jiro ebihibwa bubonye nabesimbire okuzomuka kuyeje ne babatanga okhabantu sente bakwato hiro muntu sente omuka kuyeje nobo bahenda amateka barabasa no kukwata bakome emyaka nkeshatu. Now bitu ne bagamba ngo omuntu ayija arare iwe wenyina yamweta omurukungana rwawe oyine kumahamizi oyine kumuhamugate ekinte cyako basa kurya akanywa hati babantu unoza kubetu otarare utabahire kantu kona ko kurya ngo mwana wo murano wanje Ivan ninyena ngo omukoro gwo munsindikire ningo mumpe umuhereze namba yanje nyoni iza kumukwato mukono mutware mwereke ibagabira sente ezir physical cash sente zenyine arebe sente akwata sente akazigabira abatezi bakaruru directly arna kamera zuru zikwasirwe because you see candidate wakoresa agent wawe arukumanywa akaba ngo yagaba sente you candidate niyo korono hereza sente akana hereza sente on your behalf. So Ivan nyoni ntekateka ngo hate obwire bwicire abanya Uganda tuzora misho 1 tubanze tumanye ngo ekituru kwenda no bwebembezi ahabo kuba Uganda n'abanya Uganda kuba batakamanyire ngo obwebembezi no butana ahabuntu bucebuce oba kubahereza tubariza kufuna obwebembezi njo kurebera umutwa kuretera billion 5 yazikuhereza yaheza kufuna karuru achwaho emyezi 2 batanka ngo mwebembezi wita kaburura Kampala bamuterana keshongoro ngumundondero mwebembezi wita kaburura Buganda kashaka burura Buganda akakwa senteze hat senteze ajire Buganda kuza kuzironda akwate senteze agarika zirundane kwaraheze kuzisya ate nawagarika aho dokombozo wakirebecho. So hati tujiro exchange ejininka bata kwata sento mpereza karuru kwata sento mpaka runze kurya wakirebecho konkanyo nto ningambira abanya Uganda Ivan nti ebintu nibasa kuhinduka ahaba kwa nyewe naba bantu nibaso bitagira ngo tugumentwe etaboro konka tutanike kumanya ngo embere ituri umuntu basa kujeyihamo mbwena ahabwenshi tutakusharamu tukagira ngo mbwene cyabire eco kugira ngo umuntu naturetere kumibira zituhereza tumuhereza karura agenda bora hatwerondemo twekoremwe murimo itwe nkabatezi bakaruru abatuye baryo mu mbere jembi twerondemwe mu muri itwe ahabo kuba bimwo ombintu ebikwetagiswa kubano yesimba nkamemba wa parliament okugeza nangwa na president wihanga oyine ko oyine senior 6 no chumanya ngo abatukweta boro bina abana babo binja bashomise abine na za degrees ryo munju batine mirimo atereka turonde mu mwana omworo mutayi witu nka Edwin ikondera kurigereyo ashomere arengere na bacharazi konkara kwikirizwa constitution okwesimba hagarurako tumusindike tumugira ngo mwera hacabire eco nitwa group yaboro katutwaro owitu aragenda katuretera kashaka
akareta tukariya hamwe ahaba ko ahageraho twe twinaje nkora yo kugira ngo wasindika member wa parliament on parliament ngwagenda bashakira baretere wachizo mu ihijiro ukwiga no kumanya exactly achizo mu ihijiro yahiga to akwata yenkoko acheza kujireta yaje siampa aho bagiteka acheza giteka yasya atembe murekere atumunabe ngaruko nkamusaba aho mbe muri nzire atwaza kusavinga hurorebe Ivan atebe papa nibyanje ebe vune nibyanje atkanda hagati naho nahanje atkara hate yasigara yona mujirye niko kitwire kiri Ivan bye twire tutambura mu ebyo hato sanga umuntu yoroho no buza member wa parliament tati nyowe ndiye chasigara atebe singa to kubireba atana spito kujireba konka hati okurwo mu mberejo nuwikirizo kasindi ko muntu ari nkikondere akuriro muri imwe akumanye bizibya arire kitakuri akarya muhogo akatege shonza akazukuza kwiha mu school fees ebyo no bimanya Ivan akagenda akatera amabare akasebye bafuye amabare akabiguza ki amusenta akagore bitabo akarenga hari echo akagenda akahereza abizimbe nyowenye simbere no muntu mu rushenyisha kama municipality o nabe ni nkora abizimbe byabo wachurecho nyo school fees nkajiha akora nko mpota okuhereza umushenyu ahabizimbe byabo nganza yo mperezo nsindi ko mushenyu nkora nko mpota bampe cibiri nico nabengura mu bitabo na sente zinakorise ogure binte binabe ninyezo niso mwishomero bakana bakushashura je ninga kama bakushashura asat sente zo manya hati yo none okorora umfundo uriyo bahire contract hati uriyo mfundi yo sente zo mpota bwire bwanje nyo mpota nkani nkore cibiri ornaku nkankoro nakuyo mukasheshe mutandiki 12 twaturgayo mwenzi kuzo mushayisha tuzecuru ecibiri cyanye bani mango cyo nachi balancing nachifuna wachire becho so hata umuntu omwari nko muri itwe koko bamusindikiro mushaka kwiga this is what will happen koko tumiko rero mu gendere higo mu parliament twarete nkoko tukajibaga tukagitahariya tukaza kugiteka hati tuza kwicira ngara tugera hati we bari wagirete nkoko njiji yasi hati bariya side edge mukwatezi kwate kivune munkwate kipapa kwate kivune kindi hati musharasharamu nukwa kweto kurya njo kurebera nyona kugira ngo omuntu wena ruftakinga munyagwa for granted and you underestimate him you are wrong because idea yaro natamburaho it's an amazing idea wenkawe no basa kumje to fit for the presidency ichiriya hariwe but he has an outstanding idea the common man's idea nyoko nabugade munyagwa ningu mugambira ngo I cannot take him for granted he has an idea which is very amazing ahabo kuba omunya Uganda obe no manyango no bworazo mukaruru kesente ukaterero wese ati nyarati nje cyo nakubuza Ivan omuntu yana baza kwiza kazo mcharo akabatera nk'amashanyarazi akabaretera amizi pipe to water akaconnectinga akakora meduma akakora zana ikondo do you really still need to make that person a leader to do that kayatanchere kubikora kanabikora ahabwe nje tagumana abikorana nawe ahari then hati tukongeza man power tukasindi kikondere kazo mu parliament hati ikondere kakwatagana no garho nakore because you are good okay let's assume you are a very good person no retira abantu amashanyarazi wabaretera mizi wabaretera buri kimwe cyona gumiza ngo gume no bikore ebyo ahabo you are able to do so hati reka tugarike turonde mu community kugira ngo utakaguma twineri ishorumwe because when you are doing wakore ebyo ukariko kageno kakora nakuri anoza kuraha hati reka tugere abagiga bacaro abagiga abitukubanya bacaro mwena abare able mugumize mukore byentunguko mu cyaro hati katufune yo mukono gwa kabitufune risori ya kabiri tugera ko hato omwe muri yaba aboru nawe kagera zo mu parliament kwaragume yashaka yiza akwatanise na niwe abiye nakore burunji bwansi tutereze cyanga citu and that's how it would really be because at the end of it all abantu nibenda services kandi ikindi kikunteganisa kikanteganisa nabanya Uganda bo kubihagera no kushanga ngo umuntu abira hangariro mu kitundu kumara imyaka yona takoraga byo kutangaza ebyo rero kireba na Dakaruru akiza akakora ibyo kutangaza ona really can't Ugandans use common sense iyo byo kutangaza ebyo you Jesus watanka kora ibyo kutangaza ebirengerana nebyo Yesu yakozire ahabo kuboro nonda kwesimba echo cyakwenchitwara buri bara muntu okoresa common sense okebuza ebe byo kutangaza byatanduko mbuyirobu ekigenderwa cyabyo ni kiha wakirebecho because umuntu yabari umuntu munungi don't need to first contest for any political position okore ibintu birungi koro ryo muntu munungi tubine abantu nibinja bombekereza churches bombeka mizigiti bayombeka amashomero n'amarwaro
ba supportinga batakwetaga kubanza kugira ngo nanda kwesimbaho ngo akorebe byo kutangaza so nyo ntekateka yanje nayo kugira ngo abantu abine sente nyinje zirengine ezo iyo munya Uganda ho nandeba reka abantu abine sente ze zirengine babire embabazi barkwera futuyamba bize batuyambe era nyo ni imbeta abantu mabine sente bazikoze reka mukazi simwa zire nimo mukwamanya muize mutuyambe mukore byo kutangaza ebyo konka mu bikore no mutima go kwendeza community zitu je manisa nkora heza gukora ebyo karuta ka interfering na electoral process reka hata mukweta boro berode mu muntu wabo ayize a contesting kandi hata kugira ngo kigambo boro barumba kikoresa kubi because hata nyonkanyo nani nkwesimba tuza kuhandikwa ebero byo kweza 22 umwezi gw'ikumugoro ngwiza niza kushashora miliyoni 3 wachireba nyonge mushomesa kakwata choka niza kushashora miliyoni 3 so nchibanje manyiza ngo bworo oba kutuzumana bwe tubwe buri obukununka konko bworo oba kutuzuma no kugira ngo tubuzire kwekora nko murumo tukabamanya ngo they are not going to help us, we shall help ourselves. Hata je twaheza kucimanya Ivan tukarwanisa ogo muntu ari kutweta boro tukimukira hamwe nyera kugambira ngo Ugandans abatwirana ba supporting President Museveni kumaro bwira bwona nabaye batwirana ba supporting ahabwa ideology zire za muresere zo kundensiye ideology zo kwimukira hamwe ideology yo kugira ngo buri munya Uganda wena na yetaga njo kurebera hagaro bire bintu byinji ushanga nko munyamahe atabasa kwa wana inchi ibi byo na yabiyeho abantu nce bamukundire because President Museveni akehanura hariya ya relatinga n'abantu omumbera zabo za burijo so nyera kugambira ngo hati ni yitwe aha levels zona no twetaga kurondo umwe muri yitwe atari kugira ngo nogo mwana obakubuza ngo wanonda kuri ya makorona atinga aha munondo mugata gwo mugwate mugunage because they will not understand that kasava abantu bari muhogo babyama omuntu atakumanya ngo nobasa kurara muhogo tarize kuyamba okuhinga muhogo omuntu atakucimanya ngo abana tucine abana bufutambara habigere bakaza amashomero kandi bacike bakashanga umwe abashomesa batariyo tubarize kuyamba okutereza education system omuntu atakucimanya ngwiwe nananye Ivan tukakurra aha sente zabazire bitoguza waraji bakabaguza waraji abandi baguza obunyanya na n'obutunguru aha mahanda bakiya mu sente tarize kuyamba koreta sente kuyamba abantu bari mu bwa business zobuci omuntu atakucimanya Ivan ngunyowe niwe abakweta bora bahansi abazire bitu kuba kurwara ubonabonera murumo ozoguzaguza otsente okuza kubaraguruza tarize kuyamba kutekaho package y'abantu abarono bakura kurango nabo baguma bine obuhere obuzanzabi oburungi tubarize kuyamba omuntu atakacimanyire washanga ngo umuntu kwa kurwaza abana be babatwara zana Kasero hospital amarwara gamahango ga AHK tarize kutuyamba okuteka embazi omarwaro gitu gari gaburijo agabantu baburijo omuntu atakacimanyire ngo ntwetaga obuhereza obutarimu kushoshora tarize kucimanya ngo kunkwanyine hata haro abantu abakushanga naza kwesimba akaja ati nyonyine yirwaro ryanjoku mugwe mwizemba hereza obuzanza buruna ku ruti na ruti kashate zire nakwe zindi itone twetago nko muri itwe aragera ngungaha irwaro rero twine rya government kuri yakwaryine mbazi abashaho bashemerirwe barukoraje barukuherwa sente zabo mbwire bakabahereza sente zikumara irwaro rero tuyamba tumara kusavinga community yitu kana abantu bakafuna buzanza na kuzona kandi wahejero tumwize maraguruzo rwakana kashikandi ararwaro rwo kubanza ararwara asande wacire becho so nyengeza kugambira ngo ayitukuzo misho abanya Uganda muzora misho mu manyangwa karura kutuzamu sente niza kwiza kandi zakaba nyinji kandi nko kurana kigambira Ivan tariho muntu we no mu Uganda ariko basa kuremesa abanya Uganda kwata sente ezo zezo twatere nduru byabasha okiza futera nduru hura ngo kidomora bakitera nkaro izo atankagabira kuriya abantu bona bakunga era in fact hatarandi kampani ngamba niyo nyina abantu banje hani ngamba rabo bakatera kidomora ngino wazireta hansi bona bakusiga wampa tariho umuntu arkwera kurikiriza atirese ko kanya nto ninjira ntata abanya Uganda tuzora misho tugere nkati mbene kare zo sente zabire zo kwiza ijuska na sente zibakuteretereza mwene zitu neza bahize bo mushoro tunayiza zo mu government akorayo akiza kora yiba yabo kwa corruption eroboro hamwe yaheza kuzisya atereka nje nenzereza abantu njireki nyesimbe so nyo I'm saying what we are going to do mureke sente zo tuzacire turaheze kuzacira
omutwe gwawe batakagutemero hogo omutwe funa sente teka mwebembezi wo kwetaga because no yetaga umuntu arazo mu parliament akagamba bakirebe cyo niyo ndo nkani ngambira banwana banje babushe nyina cyatubantu mureke tugire bitwayega twegera haruhinda I mean armetoma washuma nkayifoko kareba wechitini sa right honorable deputy speaker Thomas Tayibwa ukareba ibyakozira hari ayina marwaro ate nkamitome yagaruka kurira no wanje bushenyisha kama municipality hatu wakwe nojete bintu kukwambira kampara bitana cyo wito municipality konka hatu ntupare kache tukatana kusafu no buzanzabi wechitini sa right honorable deputy speaker abako buri rwaro ryone riyo rimwe bitande rimwe mbazi abantu baromba bakora amaramizo wika yo kuriya aro msharo naza kuhindura mitoma akajikora buraya abebembezi nkabo nabandi twine binja twakwasagaga abantu twegeraho abako abantu batu inspiring kumanya ngo ebintu basa kubikora kandi bibasika nyonga ninjeza aho kurikirizana no kushoma ari history na background ya Wechitini sa right deputy speaker nashanga nomushiza nawe owatandikira cy'umuntu waburizo fact we very humble man in fact wana story najitebya okwiyizira rukuzana na university akahendera sibira a police yarire then akabwera kugumiza akaza ku banking tuition no kuza a university kuyarga yiti yakoma hari his story no rangu ne resonating yinengereye kugaruka kahoto ke kagaruka ha muntu waburizo wajire becho attention ngiza kwereka ngo deputy speaker wihanga rya Uganda ubwo nari nkanamba yakasho tumanya mwana wanje ono ni ngambo kwa tarafunere chance y'abantu kumwicereza mbakajya ngo niyo witu bakamba twantu batferirwa umwebembezi murunje muyihanga yona twantu batferirwa umwebembezi omuyihanga therefore Ivan nahaza buri kintu kino bwiro bucikutandikiraho buri kintu kino bwiro bucikutandikiraho kanyenda kugambira ngo ntwetaga kwicereza mbanta bakurwo muri itwe deputy speaker abantu kwatara mu icirize mbakajya ngo ite tucetaga bari abahiguru bakamba ko batfeririza abanyabintu bakamba ko baferirize ihanga ryona omwebembezi kana murunje munonga so ngeza kwereka ngo abantu batwicerizemo parliament itukuru ntuzamo tiyo kugira ngo kayoteka yo billion ya sente jot speaker otingambere binanyera gamba ebyo tibiriyo ko kuzom parliament noza gamba jota mizgo witu no mabi noza jota mashomero go witu noza gamba utamashanyarazi noza gambe bintu ebyo then we speaker taking charge yo kurangu ebiwe rono gambaho government yatahamu kandi yabikora byicererwa so nyoni ntekateka ngabanya Uganda amisha gutira ha sente nigatana munonga na nahabwe bembezo burunje butwetaga tuzora misho tumanye mwebezo utwenda kandi kuziriza sente waheza kwata sente z'abarumba bagabire zabusha yota zirya zigita ziriza nzobora za school fees yo mwana wawe wa next time wachire becho uri kwariza barumba gabo mutwaro kwato mutwaro go gendo shopping makahunga ka wiki kwaragira mwatatu bantu atahata ahono bagabane mitware 5 sebo kwara kwereze mitware 5 yo gendo shoshore rona yo twiro yino umukasa kwako koreza sente zibakubahereza sorting ebizu bitu turindira ho mwebembezo murunji mwebembezi nkikondera yabushenyisha ka municipality hati tutereze twaza kuboneza Ivan ejine myaka yitu eje myaka emitonyo n'ingambira eminyeto yona yibarhona mwezumbiro mu ryecha ahabo kuba eminyeto yone rinkitwe erinkanye niyiwe Ivan abana batibine sente zofite ko mukaruru kandi hati kondera kuri kwa tarigireyo akarga y'abantu abarinkitwe tukajya mu karuru nikabasika hatari musente kibanchi manyisa ngo nabana buturazane mbaguma bino bwoba baragba bajya ngo apara nkashkunuya ngo family tegeka kane yananga kuno ya family tegeka kane yananga konka kubizamu twayerekensi ngo nibasika tukayiza tukakora salamana tukatereza ese tugihindura kandi Uganda yitu neje no misho Edwin Twinomugisha ikondere rya ishaka municipality muri Bushenyi niko yabasha kuba naganiraho nitwe agamajingo ari kutugambira eshonga ngo kishemeye kubona tuzitwaza nkabanya Uganda kandi we yatandika nitwe ku rugamajingo turi kutandika mpaka obwahati eki wakora cyaba kiri ecyamane ecyo mukoba kandi ecyo muhendo Ivan Nyesiga ninkwereza kuruga omurembo rukuru Kampala Uganda akuna yega okurgo wa Edwin Twinomugisha wade turigaboro turi boro runuka abo kugamba nagamba ari kuza kushashura nomination fee ya millions ishatu kwako exactly abatayari West TV tigaba gomwe omutusheshure